Ni. Apa so Friday? Tambah kam duit lah singkang am tas ni. Wah. Tadi ka ayam sok plum. Bat mia hi ong, bisa ong, balak khai mia ke por sok plum. Tadi sekha chung mia. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Katengger Presbyterian kabahap apo kasila Presbytery klapli ka yung building bathamai jong Katengger Presbyterian Lower Primary School ya kabalasag na do usnam kakanday spa hakabalamang pisa na sanbusaw laktingka ka Special Purpose Vehicle Society Shillong hakabalakap ribon do MLA ka Mausundram constituency uba ulan singsun ubalong kumukongsan hakan nikasngi laot ru ya ukiek kum kada kajing pli ka yung school ka bathamai pakajing ruwa jing syat ka ba ipu iping nakikana school bat kiwe-kiwe belang masri kumbaong lamar undan jaka kumur mangle ndre hadin nangta is gaya thukana kum ka history ya ti ya apa jatimo hadin nangta anda habang hikay kapor kabang ngijan nang hikay mga mangi sa tengka kadulog baka presbytery daan te iya tresitom lakataru sampo tengkaru iya tresitom ni ban hikay ban tenang penstat ikena bat kunta jalami sibun hikibala tidak ala sa hikay ha ni kilalong ibalayo ikerdang kibakamhe dengan dokumen pada kataru tenang ta anda haba hadin layo ya katai higatul la patres teri kan isna katai gastu jadi kena kata kapur kampun di kampun nabar 4 tu hadin kesali iskawe gastu semua dia kepisan na SPB la pa apo SPBS bakal senai ke budget tengah ngaju pe manusia me ke budget hakata ka sinong ngapai ke budget long no hakata ka sinong ki egi jingira ngapai nomor budget ngadon ko pibe tengam juk ren ki nong kretre po SPB nomor ki tri ka kambaba lengba ka lengba ka jintre kam lengba ki sinong bafer ki beladon kini local project implementation committee kini ki local project implementation committee ya tre lengpat rengkat ber SPBS badha ngamju keren mar begini gitre bahaya ka kamayam badha bangapai ju katbalik ki school badon nono gitre juga kilong itna berkantam ngawan na dosa manhani ketika model ka bangahaban yaro yurang pasinong pisina kumnoy gato ka community hall jang pi banial badminton lalong ka hajo ka berkiwi ki sinong di bonbut itu model piapan hall ka hall tanghado sa mo ibanial badminton ka hajo lalong kiwi sinong la de berbut ya model je sinong dosa bu isna itu hol nah mar sempo itu ombe gene ke jabing jong nong trai iman namar bakal fat so bi bisa ma fi sinong nong trai ngiyo lomba sinong nyebi ke community hall ba bisna fi sia kala de gowe ngi ngul ba kiwi sinong ki de berbut noksa kum ya ke community hall ba sinong fi Mergolong multi facilities center long ile kaya indoor sport long shongdor bar long ya tho long kano long program to kuntu ga de keladi winning model keladi bentemen no to lembah ke jingdon jekne pisah jonga ke bang yo lembah ke SPB kala pen samla biang nge kene school nak jinglong temen la samla biang de kani kadi ka jingplan habang ilatip badon kiskim kasyong sa jingplan juga nutrika jago mene jing committee bad ka presbytery ka bapai in school lani ka district ka bapai in school ngas suban ai ka jing ka ngahapan ai kublai bad yaro ai ka jing yang ijing ai jong pi
Nomor ba shwa ban pan ye pipan shwa ya kata ka Islam ka ya ta ka yin kepada bersina nak bentar kena sekolah. Nomor kita gelawai undai je bersina jofi. Kendai gelawai je pada matai karo. Tegani gelau berdon kam kata-kata. Te habang pay kini ki sinong di bahap apa ka mining Lafarge mining affected areas. Jong ini ki tain la jong. Tengi ki school wat sinong jong ang teiru ngai layo school babha ka building babiang habon ki sinong layo building babiang. Te kani ka pen iba ka jingyai nanti kamtam jong ini school jong school sinong jong school jong balang. Ka pen iba jingyai nanti jong balang ka degi ke bajok. Ka jingyai nanti ke bajok ka di lembaga ke jing sendur ka jong pi. Undai bangan suwan la kawan kini development. Ki development kiwan halwar ka jing plan ka jing perkat jong pi ke bagi de mele. Te kani ka jingyai nanti jongka mission lalu jongka presbytery jofi ngayu i ki jing temu ke jingai ba ke dang sa teng jofi kibo khrau badon hapo ke jing perkat jofi lese pila perkat badon ke high school ngam tip kata mar bangai i ke jingai nanti ke mission ki bridge ki kakenhun jong ki pastor hapo ke presbytery ngai kibo perkat kumno panora ay jing lang jing start ka dong thai tengah kermen ba ki jing perkat yang pi kilong bakhraw de na kermen ba kapkut tang ni ngin sio i kisok bakham chang lan ki bakham he adin sai sing. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our right, our future.